Verice, zašto se danas dogodila putu do škole? Joj, Melita, zar ćeš me opet slagat? Zar se ne sjećaš što se desilo zadnji put? Da, tad sam stvarno zaboravila. Ajde, prisjeti se. Ups, ma, ispričat ću vam. Ej ljudi, ne želim vas plašiti, ali čula sam od svog tate da je voda u školi kontaminirana. Hoću reći zagađena. Nemojte je piti, ljudi se od nje ponašaju jako čudno. Vidite što do sada radim. Objavila sam video misleći da je to samo još jedna šala. I zaboravila na to. A onda je Verica to sila panično proslijedila. Naša WhatsApp grupa je gorila od poruka. Svi su pisali o zagađenoj vodi. A neka djeca su čak rekla da neće doći u školu. Sljedeći dan nastavnica je pitala šta se događa, a Verica je sve ispričala. Ja sam se pravila da ne znam, a onda je nastavnica uzela stvar u svoje ruke. Pozvala je neke panične roditelje na razgovor u školu i sve mi je objasnila. A onda je to došlo i do mojih roditelja. Za kaznu su mi uzeli mobitel na tjedan dana i učitali bukvicu koju nikad neću zaboraviti. I naučila sam važnu lekciju, da iako volim pričati priče, moram razmisliti kakve posljedice mogu imati moje riječi u stvarnom životu, a i na internetu. Tako da sljedeći puta kad mi bude bilo dosadno i izmislim neku veliku priču, mislim da ću prvo ispričati svojem Pagaju Frinkiju, a ne cijelom internetu.